Di Nabi Adam kubuhan mepan sabah riwayat Hindi di nanggro Hindi sabah riwayat Side nanggro Syam menan kabaran rawi ulama rawi. Di Nabi Adam kubuhan mepan sabah riwayat Hindi di nanggro Hindi sabah riwayat Side nanggro Syam menan kabaran rawi ulama rawi. Olen pejedonya le Tuhan Iblis ngana Adam pompon kepena awaina Iblis dudona Adam tuma olunyan nasiti Hawa awaina Iblis dudona Adam tuma olunyan nasiti Hawa awaina Iblis dudona Adam tuma olunyan nasiti Hawa dalam syurga tetap pisinan Hawa ngan Adam suka-suka. Jika bokaye mangan hanaban karunia Tuhan dalam syurga Adam pajolin membokayenya tuatan Adam larang Rabbana Adam pajolin membokayenya tuatan Adam larang Rabbana. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna. Hasan ngan Husain cucu di Nabi anak Siti Fatimah Zura syahid di Husain tema dalam perang syahid di Hasan inang berituba. Hasan ngan Husain cucu di Nabi anak Siti Fatimah Zura syahid di Husain tema dalam perang syahid di Hasan inang berituba. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna. Laila Majnun lam tubasan kenang rayuan tipe baraja kan tempola kau hai puteli jendu dom kawin ulun ngan kata kan tempola kau hai puteli jen ulun kawin duduk ngan kata oh jipola kau duduk haji tem cut Laila cuken pengeh keraja inang bropi lahi ngana batin raja pizalim pengaruh jiba. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna. Laila Majnun lam tubasan kenang rayuan tipe baraja ka tempola kau hai puteli jen ulun mekawin tudongan gata ka tempola kau hai puteli jen ulun mekawin tudongan gata oh jipola kau dudohan jitem cut Laila cuken pengeh keraja karena bropi lahi ngana batin raja pizalim pengaruh jiba. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna Allah Allah Allahu Rabbuna Allah